Men Kırgızstandın şou biznes öküldörü, estrada yıldızları dep atalgan biznesmендердин кантип бизнес жасай тургандыгын айтып берем. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Андыктан мага кулак салыңыздар. Биринчиден эмне кылуу керек? Эң биринчиден студияга барасың. Энеңдин досу. Шагын сындырбай бир көрүп койчу. Үндү сатып аласың. Жаздыра саласың дагы, бүттү флешкаңа киргизип аласың. Койчу! Андыктан бетиңе 1 килограмм шпатлёвканы чаптайсың. Стиляга болуп каласың. Боянам албетте, жасанам. Говно должно говорить громче! Слушайте, это была нормальная, умная, серьезная, глубокая... Сиську хотите? А кто мамочку защищать будет? Я? Дядя Петя? Тетя Мотя? Сыдыман айтты, Сыдыманның жөнінде уш керек. Скоро вы станете бойцами Красной Армии. Она сделает мужиков даже из такого, как ты. Что вы себе позволяете? Негедир настроениесі бұзылып қалды. Так, улан тағы сұрма достар. Андыктан бетиңе 1 килограмм шпатлёвканы чаптайсың дагы, чакырган тойго жетип барасың. Элдер кызып калганда ортого чыгасың да флешкаңды сайып коюп, ооз башыңды кыймылдатып, бетиңди тырыштырып, бырыштырып кыймылдай бересиң. А элдер ойлоп атат сени таланттыр деп атат деп. Албетте. Албетте. Жок, андай эмес. Бул жөн гана флешка ырдап атат. Сиздер менин үнүмдү, менин оозуман менден уккан жоксуздар. Сиздер жөн гана колонкадан угуп атасыздар. Мага по кайфу ал нерсе.